Chibai vekule tuntum kan video a chuan Mizoram Civil Service Combined Competitive Exam a Mizo Optional Subject Syllabus le Mark Distribution te tin nikum lama Mizo Optional Subject Paper 1 le Paper 2 question atangin question engtenge lo chuak ti te important question kan tiang chi te le syllabus topic a section wise te in kan en ho le donani masaberin paper 1 optional subject a khanin paper 1 le paper 2 nan then thina mizo optional subject a po hianin mizo elective a po hianin paper 1 le paper 2 an then a tuna kan hmuang hianin hai hinikum sahni le som pariat MCS mizo optional subject paper 1 ania paper 1 ania chuanin hei hi paper 2 mizo subject paper 2 ani tuna chuanin ama saberin paper 1 syllabus lo anila mizo elective paper 1 a hianin section A part A angani chu tlai kan hmu part A ang hi nia ta chuanin ama sabera literacy trend ti oma panina chuanin poetry thla ti om le a mizo hlalui traditional song le poem te ania chuta chuanin salulam zai te chongchen zai te chai hla laltheri zai saiku ti zai rang chhoni zai oithangpa zai ti te oma chuanin bina hian kumsangkha zakua atanga sangkha zakua somli chunga hla te a oma puthanga te liangkhaya LCM liana thlaphua te a oma ti chuanin sina hian kumsangkha zakua atanga zakua somli chunga hla te a om le a ta chuanin kumsul lovei kan nun lai thangpui te pa te nguliana sai hnu na ti te katiang thlaphua te kha a om le a chuanin dina chuan kumsangkha zakua somli atanga somruk le panga chunga hla te leng du ni la ti te mangai na ram tuan rel lovin harla zoram ti te kang te kha oma chun ina hian kumsangkha zakua somruk le paruk nulama hla te kan hun ton zinga suak liana thola ding te che vi thangzama zanlal nu ro liana ral te zonun moi zirsang zela nam te anita a kha part A B ka nia section B part B section B khi en le taila section B a hianin history of Mizo literature tiania chun drama lem chante lian dawate unau Macbeth ti puarel rona le linte chuanin 5 na hian prose 2 kan ti awma clear 2 ti te thil noi kan hmai thel har satna ari ti le mizoram huai sen mizo tlom ngain a asir le lam le khabutlut na khonge cholna tiang chi te kha ania chuanin ato bera hianin fiction thon thu om le a hoi lo pari elbiak liana zia te thasang lalzui thanga zia te kang te kha mizo elective mizo optional subject paper 1 a syllabus te topic syllabus ani chuanin nikuma paper 1 mizo elective paper 1 question chu adan lo enila darkar thum chunga chanzo turani full mark hi za ania ti chuanin subject dang bokin question panga chan turania part A a hianin question
pali oma part B a po hianin question pali tho oma chuanin question pakhat hian mark som hnih pua mark som hnih a hian question chhawng om theya question chhawng ani chuan 10 plus 10 te 5 plus 15 kan tiang chi te tiang chi khan question chhawng om thei ni chuanin question pakhat hian mark som hnih pua part A atang hianin question pathum ba ka chan thei lawa tambera chuanin question part B a po hian question pathum atambera a chan theya chuanin part A le part B a hianin question panga chan turani omje chu part A a question pathum kan chan chuanin part B a hian question pahnih chan turani chuan part A a question pahnih kan chan chuan part B a pathum kan changang chu tiang zel chuanin question kan chang donani chuanin mizo elective paper 2 en le taila mizo elective paper 2 a hianin section A part A kan timaya section A a hianin masaber a chuan epic hlado bo hla taite sena kan ti te oma balat om leya pahnihna chuanin chuta chuan chinlung chuak kan ni ti te rai ra te tuklu boy ti te om leya elegy a hian faman changta wal le hrang anral damlai pil ral ti te palina a hianin ode om leya ta hian virthleng thal le lal ruang doi bur thar ti te oma pangana hen lyrics oma tleizong par ti te sikni eng virthleng leng vel ti te om leya parukna style a hianin leng uchuaki tleitir a lungmol ti te ka thai ve chu tiang chi te kha om leya narrative a hianin kanram le hnam atak chu khonge ti te sibutalung kan ti te kha om leya kha paper 2B ka khan part A ania nichina part A syllabus kan en ho ta ka tang khan question pali aron chuak don ani kha question pali ron chuak nga ka ta khan mark som hnih theuh aron punga chuanin section B hian le taila part B a hianin fiction thontu rambuai hma ti ania chingpui te phira le ngur than pari silton official thlal hlei nga zan ti te ania naina hian fiction thontu rambuai hnu ani leya nunna kong thuam puya ti te du taksang pui tiang chi te kha ni leya ten na hian drama lem chan mizo lem chan kan ti kha oma loma kim daral pui ti te ani leya cha to bera part B to bera chuan drama lem chan le lin ani sap tong emo khatiang namdang tong drama lem chan kan ti kan le lin ten nia puar thang vungate PL lian ding ate sil siam thang ate ho le lin 12 night ti te as you like it opidas the king ti te khang ho kha a om le ni kha part B optional paper 2 mizo optional paper 2 a part B kan ti ten nia heng ho syllabus atang hianin question pali aron chuak lenga chuan question pakhat hian mark som ni apunga question chhawng kha chu om kan ti kha question chhawng zir khan 15 plus 5 20 kan ti khan anianga chuanin question pali omanga mark som ni theuh an punga chuanin part B le part A le part B a hian question panga tho chan turania ma kan siang khanin 3 plus 2 emo 2 plus 3 emo part A le part B question ka chan turani panga chan turani khangzong kha mizo elective optional paper 1 le paper 2 kan en ho thei de chu ni